Dobro jutro, zdravo svima. Danas sam htjela da pričam o zarobljenim, potisnutim emocijama u telu i po meni to su veoma bitne teme. Veoma bitna tema zato što takve emocije koje mi zarobimo u svom telu, odnosno ostavimo duže da stoje, jel tako? One stvaraju te nelagodnosti, odnosno blokade u protoku energije, blokade u našim životima. Dolazi do poremećaja, znači tog protoka energije i do stvaranja oboljenja na fizičkom telu. Zato je jako bitno da pričamo o tome i na tu temu sam u stvari dobila jedno pitanje kako da živimo, a da ne zadržavamo te emocije. Znači, ako nakon jednog izvesnog događaja razmišljamo i dalje, osjećamo i dalje bilo kakvu jaku emociju od tog događaja, znači nakon 20 minuta i dalje to osjećamo, hoću reći, onda se dešava da mi tu emociju potisnemo, odnosno zarobimo u našem telu. Šta se dešava još? Zdravo Biljana. Te emocije nisu nešto od čega, znači svaka ta emocija nije nešto od čega mi trebamo bežati. Nikako, zato što smo i došli na ovaj nivo sa namerom da naučimo mnoštvo emocija koje je moguće naučiti samo na ovom nivou, znači na planeti Zemlji. I ne trebamo bežati od toga, nikako ne trebamo praviti emocionalne zidove, jel tako, oko sebe, nego trebamo doživljavati. Ali pitanje je kako da živimo, a da ne zadržavamo, znači, emocije, da ih ne ostavljamo, da nam stvaraju blokade i oboljenja. Odgovor je jednostavan, znači trebamo živjeti kao mala deca. Kako oni žive? Oni žive tako što jednog trenutka su presrećni, igraju se, jel tako, ali kada trebaju da prekinu igru, recimo onda se oni rastuže, plaču, jel tako, i to doživljavaju vrlo intenzivno. Ali sljedećeg trenutka, ako im ponudimo igračku, ako vide svoju baku, znači ako ponudimo sladoled, oni će zaboraviti na prethodnu tugu i bit će srećni. Oni nisu zlopamtila, znači oni ne ostavljaju u sebi tu emociju da su malo prekinuli igru i da je to strašno nešto za njih. Oni jesu doživjeli to kao neku jaku emociju, ali su je odmah pustili da ode. Znači oni dožive, prožive i puste da prođe kroz telo. Otpuste tu emociju odmah. To je ono što trebamo da naučimo i da tako živimo iz razloga da možemo da živimo lakši, slobodniji, da ne imamo, znači, sve te teške kofere sa nama u životu. Na taj način, znači, kada živimo otpuštajući odmah te emocije, to je način kada mi shvatamo život na sasvim gledamo na život iz sasvim drugačijeg ugla. Znači, idemo u sljedeće dane, u sljedeće trenutke sa očekivanjem, kao kroz avanturu, znači sa očekivanjem nečega, šta sljedeće trebam da naučim, šta sljedeće trebam da doživim. Znači, sa mnogo više optimizma, sa mnogo više želje za životom i za sutrašnjim danom. Znači, to je jedan najlepši način kako da živimo lakše, kako da budemo mi lakši, znači kako da budemo slobodni i zdravi, naravno. Želim vam prijatan dan i vikend i svako dobro.
Ćao.